tun tuma chuan in khel result sang le abe bom te league table thar ber team sang din mun te kan soi ve le don ani France Football League Sangber League 1 khelchun zoma champion lai PSG in Lyon khelmola point thu man hlo chuaka he match gol nga luna hian PSG mikhwal team hian minisam hi parungna Zaire Emery mangin man roi masa a minisam thumna Lyon hian Afonso Moreira mangin an sut vele mase minisam thum pathumna Karas khelian PSG ma asroi puilea first half Paris club anchung nung second half gol ni lubeli minisam ngana a Arsenal defender thin Maitland Niles san Lyon tan an sipura sut vele a heminu hian goldang lubel theilok lovin anin netok maidoni in alang man ma se additional time minisum ko pangana a Portuguese defensive midfielder John Neves in larin PSG gothum gol nia an chakna gol akhung ta ani League 1 in kheldanga Marcelin Sithum Fain Brest an nea Lens Point goli gol khatin khwalmola Monaco an ne boka chuwangin anni team pathum season mangtha te kar hi matchday som panina an khel zo hian azau pha talem lawani tuna hian league table PSG in khel som pahnia point somni pasari an neya Marcelin khel som pahnia point somni panga nein Lensin khel som pahnia tang vekin point somni panga vek an neya anni team pathum hi khel som pahnia tangin an chakza ta in ang veka tumriat theu an chaka PSG hi tum khat an tloma draw tum nia an nei tama wangin Marcel Lens ain point ni nan sang zo ka PSG hian table ma an roi chun zom ta zel ani anni team pathum hian in anna dang an nei le chu tun seasonal league 1 match som pani an khela tangin goal som pakhat theu an chua hi nia an chakzat le goal an chua zat ain ang vekani Italia League Sangber Serie A in khelang sara Inter Milan in sinhi fain an mikhwa Lazio an nea Inter gol masazok hi minute thumna a Lautaro Martinez khunga nia Argentine forward hian tu hnaya gola khung lei theilova October nili nulama Serie A mecha gola khung lena masaber atongani first half goldang lubel loma sela second half goal khat alu bela Inter Milan player Ian Bonilla minisam ruk panina khungin heng goal ni manghian Inter Milan hian sinhi fain Lazio hian nea point thum an lo chuak Bologna khelmola champion lai Napoli an plom thunga sinhi fain Bologna hian chak he mecha hian first half team panhiten hun tha an nei te an khoral 5 veka second half ero minisum ngana Bologna hian this dalinga mangin man shuaya minisum ruk parungna John Lucomi an khungbel bokin he minu hian goal danga lu bel lova Napoli hian he mecha hian hun tha an nei zong an khoral 5 vek tichen Bologna hi sinhi faya chakin point thum lo chuak zoka an tang AC Milan in point thum an lo chuak zo lova Parma khelmola leng lutin goal ni ve khungin anin he to mi quality Milan hian goal an khung masa minisom panina Alexis Saelmakers mangin man shuaya minisom ni pangana Rafael Leo penalty goal mangin an khung bel lea AC Milan hian minisom ni panga chungin sinhi fain ma an roi man dera chaktura ngai an ni man ma se Parma in siam thain first half additional time ma Adrian Barnabe mangin an sipuran su thena second half minisom ruk panina a Enrico Del Prato mangin an sipuran su zauzui heminu hian goal danga lubel tasi lova AC Milan hian sinhi faya ma an roi nuwa chakzo lovin goal ni ve khungin permanent anin ne tok ani Roma in an mikhwal Udinese sinhi final ne boka tihian Italia League Sangber team somni in elna a Inter Milan hin khel som pakhata point somni pali nein panina Roma point somni pali vek an neya anni pani hi tundin muna Serie A te bula ma roi tu te an nia pathumna AC Milan omin point somni pani an neya palina champion lai Napoli omin anni pohin point somni pani vek an neya pangana Bologna point somni pakhat an neya ni Serie A season kalmeka hian team in el somni zinga team panga Inter Milan Roma AC Milan Napoli le Bologna te bula top 5 chin te chau hi point somni thok chuak ling om chun an ni tuna te bula parukna Juventus po hi point somni nei theidin muna an dinga ma se an ma chon Torino nen gol khung lawai ne tokin point khat chawan lo chuaka chuwang chon Juventus hian te bula an din mun ti thazol thena rem chang an nei an bo pel Germany Football League Sangber Bundesliga a Hamburg le Borussia Dortmund te gol khat ve khungin anin ne to ka Leverkusen in an mikhwal Heidenheim siruk finance of thung Leverkusen tan Patrick Sikan gol ni khungin Ibrahim Maza an gol ni khung boka Ernest Poko le Jonas Hoffmann ten gol khat ve an khung bok Union Berlin khelmola Bayern Munich an chak zo lova
he match in khel munam taka hian minute somni pasarina a Union Berlin hian Daniel Ho doi ki mangin man suaya corner an hlo chu atanga ball kala tangin akhunga awan nei hle goalkeeper tan olsam taka dan thei tura ngai nima sela Manuel Neuer chesualin aman nget lova a goal pha ani heminu minute somthum pariat na Bayern tan Luis Diaz an goal ro pui bik ling akhunga Luis Diaz an bola mu a sham na ra pialama a ball thiamna le a chet ranna atumruna a hlotlin puya Engul zimzet atangin goal thabik akhung he goal hi chu pui takani Diaz pass to Stanisic berpoin ball pass thalo intiin a hmai akut ni in a hup man ngeya ma se Diaz atan ming thatna bel cha tu ani ta thung hemihnu hian team pahnih ten goal an khung bel theilok lova minute songret pathumna a Danilo doki bokin Union Berlin tan khung belin ma an hruai vele ma se minute somkwana Hurricane an goal thatak tau lutin goal ni ve khungin anin he tok ta a point khat ve a an lung oi atul ta ani ti hian Germany Football League sangbra Bundesliga champion lai Bayern Munich hian khel soma tum kwa chakin tum khat ro an neya point somni pariat nen te bula point ruga sangfal chungin ma an roi meka Bayern hian Union Berlin an ro wang hian tun season a in elna an khel zong atanga an chak zolo masak ber an tong tabok ani panina RB Leipzig in khel soma point somni pani nein pathumna Dortmund le palina Stuttgart ten point somni pakhat ve an neya pangana Leverkusen in point somni an nei bok Bayern Munich hi tuna alandan chuan Bundesliga hian champion le ngei tura ngai thei an nia point rugin ma an hruai meka khel somni palian la mabak thunga khel mabak la nei tam hle ma sela Bayern el phatur team hi an omlawa ngai thei khopin Bayern hi an kal fora an result po atha hle Bayern hi season kal mek Bundesliga team songparet in elna hian latlomi lo omchun an nia goal somthum khungtling omchunin goal somthum panga an khungtling der towa goal chuatlem ber ni bokin goal ruk chau an la chua ani Spain Football League sangber LALIGA Atletico Madrid in Levante mikhwalin goali luna mecha hian Madrid club hi golthum gol khatin an chaka Atletico Madrid hmashwaina golero on goal ni in Levante player De La Fuente an minute som panina an lama tilut pala minute som ni pakhana Levante hian Manu Sanchez mangin an sipur hi an sut vele thung farsa fa chung nungjok alam lova ma se second half Atletico Madrid in siam thain France forward Antoine Griezmann mangin goal ni an khunga Griezmann he minute som ruk pakhat na le minute som riat na Atletico Madrid tan khungin golthum gol khatin Madrid club hi an chakta ani Celta Vigo le Barcelona in machona goal ruk aluta mikhwal team Barca hi goal ni nan chak goal khung masajok po Barca ni minute som na a Robert Lewandowski penalty goal mangin man hruaya ma se ma an hruai reilo Celta Vigo hian minute som pakhana Sergio Carrera mangin an sut vele ngala minute som thum pasarina Robert Lewandowski bokin Barca ma hruai pui vele ma se minute som li pathumna a Celta hian Borja Iglesias mangin an sut vele ngala hemihnu first half additional time Lamin Yamalan Barca ma hruai pui le Barca hian hun chan vea golthum gol nin man hruaya second half goal khatlu beli minute som sari pathumna a kumsom thum pasari mi Robert Lewandowski yan Barca goal lina le he mecha a hat-trick goal ni bok khungin goal ni in Barcelona hian Celta Vigo hian neya phu takin point thum an hlo chuak ani he mecha hian hun top don nai additional time minute som kwa pangana a Barca midfielder poimo Frankie de Jong an red card a choya no chuani in de Jong hi mechan khelma ba ka ailan thei don talavani Spanish club ro pui dang Real Madrid ero chak zo lovin Rayo Vallecano khelmola an leng luta Real hian hun tha an nei te an khoral 5 veka Rayo po hian gol khung thei bik lovin gol khung lovin team pahnih te hi anin ne to ka point khat ve a an lung oya tul ti hian La Liga season kal meka Real Madrid hian khel som pahnia point samthum pakhat nein point thumin ma an la hruai fala Real Madrid hi chak zo lo ma sela ma an hruaina a that thokhada wangin draw result an nei chungin point thumin an la sang fal theiani panina Barcelona hian point somni pariat nein pathumna Villarreal in point somni paruk palina Atletico Madrid in point somni panga an neya tun season La Liga team somni in elna hian khel som pahnih theu team in el te hian an khel tingta a hetatang hian Real Madrid hi chaktam berni in tum soman chaka draw tum khat nein tum khat chawan la tloma Atletico Madrid nen tlom tlem beran ni heibaka hian Real Madrid hi Villarreal nen goal chhuat tlem beran ni boka goal som ve chaw an la chua
gol khung tamber ero Barcelona ni in gol samthum pahnih te meu an khung tling der to a La Liga season kalmek tuna an khel china hian Barcelona chau hi gol samthum khung tling om chhun an ni English Premier League po khelchun zom ni in heta hian Crystal Palace le an mi khwal Brighton te gol khung lovin an in ne to ka team pahnih te hian hun tha in siam ve bok Marcela hun tha an nei te hi an khoral fai veka chungnung jok om lovin an tluan West Ham in Burnley mi khwalin gol nga alu thunga he mecha hian mi khwal team Burnley hian ma hroi ma sa in minute samthum pangana a Flemings mangin man hruaya minute somli palina Newcastle striker Thin Callum Wilson mangin West Ham hian an sut vele first half a goal khat ve an nei nuin second half a goal thuma luta minute somsari pasarina Tomaso second West Ham ma hroi puin minute somret pasarina Walker Peterson akhung bel vele boka goal thum goal khata West Ham in ma an hroi nuin additional time minute somko pasarina Burnley hian Kulen mangin goal khat an khung bel vele ani he mecha hian team pahnih te hi anin thlau lo hlea anin ngam dun le boka goal shot ringot po tum som pali an nei tling ve ve a goal zone a abel khomin tum som pathum lai an pet bok atopa ero mual nei tu van nei te zokin West Ham hian point thum an hlo chuak ani Everton in an mi khwal Fulham sin hi final ne boka Everton hian an khel tha hlea Fulham laka omze nei zoka attacking game khel niin Fulham lampo hian hun tha anin siam ve tho boka ma se Everton hian chak phuin an khel thung first half additional time ma Everton hian Idrissa Gueye mangin ma an hruaya second half minute somriat pakhat na a Michael Keenan Everton tan khungbel le bokin goal dang alu bel talova Sydney fine Everton hi an chak ani Everton tan Chelsea atanga an laklu Dewsbury Hall le Manchester City player an ho mek Jack Grealish te an tangkai hlea Dewsbury Hall phei chuan assist tum khat anei Aston Villa in an mi khwal Bournemouth sili finance sopa Aston Villa goalie te hi Emi Buendia Amadou Onana Ross Barkley le Daniel Malen te khung niin Aston Villa hian first half a goal ni an khunga second half a goal ni ve khung belin phu takin point thum an hlo chuak Brentford in an mi khwal Newcastle United goal thum goal khatin an ne boka he mecha hian Newcastle hian goal khung masai minute somni pasarina a Harvey Barnes mangin man hruaya Brentford hian first half a su theilovin Newcastle hi hun chan ve a sikhat faya ma hroi tu an ni ma se second half a Brentford anin siam tha a minute somnga parukna Kevin Saint mangin an sipuran shoot heminu minute somsari pathumna Newcastle defender Dan Barnes chasualin red card achoya no chwa ani Newcastle hian an tlem jong nuin goal ni an chwa bela Brentford hian minute somsari pariatna Thiago penalty goal mangin man hruaya additional time minute somko parukna Thiago bokin khungbel lein Brentford hian goal thum goal khatin Newcastle hi an ne ta ani Nottingham in goal thum goal khat vekin an mi khwal Leeds United an ne boka he mecha hian Leeds United hian minute som pathumna a Lucas Mecha mangin ma an hroi ma sa a inrin tok na nei ma sa an ni ma se minute som pangana atangin Nottingham hian an chuleta minute som pangana Ibrahim Sangare mangin an sipuran suta first half a khung bel big lo Marcela second half minute somruk pariat na a Morgan Gibbs-White mangin Nottingham hian ma an hroi vele additional time minute somko pakhat na Elliot Anderson an penalty atangin Nottingham goal thumna akhung vele boka goal chhoma sajok Nottingham hian goal thum goal khatin Leeds United hi an le thala point thum an hlo chuak team langsar Chelsea in an mi khwal season mangche mai Wolverhampton sithum final neya he mecha hian tu hnaya player 6 soi chungchanga soise lo Chelsea in tlarma Liam Delap dain anunga Joe Pedro an pot leta asira Pedro neto le Garnacho te bulantan tirbok Enzo le Casido ten an thlop boka Chelsea hian an mi khwal Wolverhampton hi an ngam hle Blues hian ball changtam zokin in khel po an thununa in khel chungin Wolverhampton hian voi thum chau sotan neya goal zone a voi khatma pet lovin Chelsea goalkeeper Sanchez ta na haw tak an siam lo tluan thak ani Chelsea eroin voi som pariat te me goal shot na yen tum sari goal zone an pet he mecha hian goal masaber ero second half minute somnga pakhana alu chawa Alejandro Garnacho ball vordu thusam Malo Gusto an chiang takina to gola heminu hian minute somruk pangana a Estevao Willian cross ball kal zela tangin Joe Pedro an Chelsea goal ni na akhunga heminu minute somsari pathumna Pedro neto an Chelsea goal thumna akhung vele a neto hian Alejandro Garnacho tlan chagra aseng Argentine forward hian mani ma sial lo takin Pedro neto hi pasa neto hian olsam takin nai taka tangin Chelsea goal thumna hi akhung ani
he matcha hian Chelsea hi goal thum aya tam khung thei din hmuna an dinga Wolverhampton laka hian an chung nung hle phu takin point thum an hlo chuak ani Sunderland le Arsenal in machona in khel munam kan hmuwa goal li alut boka he matcha hian Arsenal hian Victor Gyökeres ain hliam awangin an la chhor thei lova Mikel Merino an center forward a bulachan Sunderland hi base phak baka season mangtha an nia chu wangin kai thar team an ni chungin Arsenal tan a harsa angti arin oma rin angchin a harsa hle Sunderland hian an press na sa a antai mak pia lama omzenein Arsenal anzar boy thiam hle Arsenal player ten andu ang taka ball siam rem na hun an nei man meu lova chu wangin chan siam po an harsat game tempo sanga in khel hautak zong pek angai na tharum le thuak man thiam angai zuala in khel tia soitla khobin in khel atang tha a hetiang kara hian Arsenal hian goal an chuak ma sa a minute somthum parungna Arsenal school now pangthin Ballard tan Sunderland ta na khunga he goal luna hian Ballard hian athok tha hle Sunderland goalkeeper in an mani lam side a free kick an hlo chua Arsenal penalty area a athlo lua ball kang tautuma in siam rem Declan Rice Ballard hian ati boizewa ball atlang thei pha ahnunga om mukele an Ballard tan taurem zuin Ballard hian ake veilama ball siam rem zeu nuwa ake ding lamin rang takin a pet luta Arsenal goalkeeper tan dan ngaina a omlo Arsenal defender season mangtha te tan la dan man ngaina a omlova Sunderland hian goal thatak an khung ani farsa fa Arsenal hian an sipur hi su theilo ma sela second half minute somnga palina a Declan Rice an final third bora Sunderland player ball chu sakin Saka an bola changchun zoma Saka hian Merino apas nuwa in siam rem zuin Merino hian penalty area a Saka apas lea dinglam sira tangin near post lama Saka hian aduna hmuna tak apet goal ta ani Arsenal attack arang lea anin potpar moi lebok heminu hian Arsenal tan dinglam sira tangin Saka an bola tholu ta Sunderland goalkeeper in namchuak masela Zubimendi an avoli ngala goal kham aper hemi per hi eze an changjui masela Sunderland player 10 anti boy man ani Arsenal hian chaktumin an north chunjom zela ma se Sunderland anin veng thasiya antana all samlo hetiang kara hian mini somsari palina a Leandro Trossard penalty area pona ball changin penalty area thleng akhalman tia asoi rema penalty area pon lama mual lai lama si thai chuak lein gola sotnarem chang anei zuya aman thiam taka space ain siam mangchang ka in penalty area pon set atangin mar takin goal thazet akhung zui Trossard hian fakaphu leya gola pe theitura space ain siam dan lai takte kha pui takania asot thajia kha soimai athiang lobok goal kham noi deuh chia ti theya a thlolu tani Sunderland hi an fual jok an ni taka chuan antan in ven rengin omzia anei lova an attack vele tadewa goal ero an thok chuak lok lo additional time an thlenga Arsenal an chakle maidon ni in alang man ma se Sunderland lamin Arsenal penalty area ball an thlolu Martin Zubimendi an atau khal thei ta si lova chuta ball pera chuan Gabriel an azongzong lanzui ma sela Broby khalzo lo vele in Broby an Sunderland tan harsatakin akhung ta rama Arsenal goalkeeper David Raya atlan chuak laklo to boxi Gabriel an atluk nan zuya David Raya hian Broby pet hi save to min aban man lo shim heminu hian Arsenal hian an khung bel teu hle dinglam sira tanga cross ball 6-yard box atangin Calafiori an Trazetina tawa Sunderland goalkeeper in a save hemi pera hian Merino an 6-yard box atang vekin a pe zui le ngala ma se Sunderland player ten andan per sak mana Arsenal tan ui vong thamatling tichuan goal dang lu bel talovin Sunderland le Arsenal te hi goal ni veve khungin anin ne to ka point khat veve a an lung oi atulta ani team langsarin machona Tottenham khelmola Manchester United an leng luta goal li alut Tottenham khelmola hian United in goal an khung masa a mini somthum panina Brian Mbeumo an akhung Patrick Dorgu cross ball Mbeumo an taupialin ball per hi Masraoui an achangzuya Matthews Cunha apas Cunha an fing takin Amad Diallo apas ngala penalty area chung ani awangin Spurs tan film khurzuala tul mase an film khurseng talava Amad Diallo an ball thalatuka vorin Brian Mbeumo an ti boina satu nei mi lovin olsam takin ataulut ani United ball in pe aranga chu an tangkai pui Tottenham tlar nung an film khur tok lo alang bok heminu hian United goalkeeper in save thatak tak anei zuya
Romero goal attempt a save te Palinia pet a save te po kha thatakani United hian hun tam jok sikhat fain ma an hruaya mini somriat pathumna thlengin chungnung jok an ni ma se mini somriat palina Tottenham attack andang zolova Tottenham hian veilam sira tangin an attacka tlarlaya Mathis Tel omin Mathis Tel hian veilam sira tanga bola mu Mathis Delikan atai chungin thatakina donga ake veilamin adang perzewa Delikan ake arol fu boxi lova Tel hian nai taka tangin duang thala in siam remin natakin ape thei pha khomuang lovin ake dinglamin apet goal chiang hle hemin hu hian Tottenham corner pet atanga ball kal zela penalty area pona Spurs player Wilson Odegaard ball changin far post lama throilu tumina pet zuya heta ball kal hi Richarlison an lo tau zewin ball kalna tidang lam tam lutuk lovin gola bola luta United goalkeeper Lamen San abo man lo additional time ani to awangin mini samkwa pakhanna Tottenham jok hian goal ni goal khatin ma an hruai tadaya United tan tlom anai hle ma se amorima naw ten tlom pum pel dan an hria a corner an hlo chua mangtangka in corner atanga ball an pet far post lama goal nai taka tangin Mathis Delikan atau goal vele a mini samkwa parukna an sipur hi asut heminu hian goal dang du bel talovin Tottenham le Manchester United te hi goal ni ve khungin anin ne tok ta ani in khel ngai ven hlobera Manchester City in Liverpool an mi khuala he mecha hian Arne Slot Real Madrid an ne tuma bultan tungai vek bultan tir le in 4-3-3 ni lovin 4-2-3-1 formation angin a her rem thunga afim khur zwalti alang ma se City laka first half mang chejok an nia Liverpool hian ball an chan ve chuna po an chang nget hlei thei lova omzanei le na takin an nor hlei thei lova ni Manchester City in goal an nor na hle thunga abikin Jeremy Doku atangkai veilam sira atlang le purpur thina Liverpool tlar hnungtan boipui thambera atangani Liverpool center back Ibrahima Konate a khel chia Mamardashvili an penalty a choina bulpo Konate ball pet chiat lutuk wangania ma se Liverpool goalkeeper Mamardashvili hian halana penalty pet a save ta hlau zoka Konate hian ti sual anei tam angrenga minisom ni pakwana a Matheus Nunes a cross ball thatak Erling Haaland an atau goal na po Konate hi dem thei ani Haaland amak chungin ati tur ati thatok lova City hian ma an hruai nuwa po nortu zoka tangin chaktumin huaisen an chua zui zela ma se Liverpool in Mohamed Salah corner pet thazet atangin Virgil van Dijk mangin an sipur an su ta lol maya an lom han le ma se Robertson offside wangin goal hi pomsak an ni talova thutluk na hian soizui a hlo don ti po achiang tichuan City in nor zui zelin additional time ma Nico Gonzalez mangin an khung bela Nico hian Bernardo Silva ne na tanga ball pa ngai tak amhu mangtangka in penalty area pon atangin goal khung tumina sota Virgil van Dijk kan in thada taka ake ti chein alodang per Mamardashvili tan dan man anita lavani Virgil van Dijk ke ti chet dan en khan thataka ball block na tur tling khop ani lova aril ru apetok lodi thei ani block tum chet la ain lo khoi per satlia tum ni in alanga an goal lama ania ati lo tur ati ani first half hian Liverpool hi an lawam lo tluan ti thei ania City ero an lawam tluana Liverpool hian an ngam lo hle second half Manchester City bok an chungnung masa Jeremy Doku bok Liverpool boipui berni chun zomin minute somruk pathumna penalty area pona tangin goal moile thazet akhung zui minute samsarin hulama Liverpool hian bolan changtam ve chawa an nor na ve deuh chau ma se hun tha an nei an khoral fai veka Dominic Szoboszlai so thatak Donnarumma an thazetin adan sak box hi nen Liverpool hi goal khung lovin an tluanta ani Salah po achuai lam ani ti alang zela one on one a munam tak thin kha munam atling zolova City roll thar Nico O'Reilly apatlang theilo tlon thak chuba ka chuan Salah hi a selfish le thina mani ma a sel lutuk na hi City laka po goal an khung lo pha na ani ve pakhat bok Arne Slot goal ma mo line striker ber athak le nul boka wingera aman kotikak po alutir Szoboszlai 6-8 boxa thazeta bola da te khan Liverpool player lut anom lova achan chu striker pa ngai anom to lo wangani Liverpool hi van nei se goal khung ve ngei tur an ni ti thei khopin chance an nei thave thowa ma se City chance nei zat an nei lo hrim thung chu wangin Liverpool hian chak an phu lova City in chak an phuwa an phuang nge in an chak ta bok
in khel zuwa Liverpool goal pomlo ani chungchangin soizui a hlo hlea nataka seltu anam zui nok bok khati lai kha City in sikhat faya ma an hruai lai ania Liverpool goal kha pom sak ni ta sela goal khat ve ve ani don ti na nia in khel result thenga adang lam zui thei be sei tu thanhem tak an omani ma se an khel en kha chuan City khan an ngam jok shim shima City khan chak an phu jok ti phadrua lavin achiang engbo ni sela Liverpool goal an pomlo chungchanga Mohamed Salah corner pe ta tanga ball thok Virgil van Dijk kan thazetin atawlu ta atawlu na konga khan Robertson kha offside position a aom chianga ma se Robertson khan ball a tok lova azona ball kal kha to tum lovin alau kun zewa ball kha akal tlang ti rani Robertson khan goalkeeper ati boy ti don ta ila ball kalna en khan Robertson khan goalkeeper kha a hlia lauti alang theya chuba ka chon Robertson hian ball atok lo shim shim bok nen he thil thleng hian soizui a hlo hlea match referee le VAR duty te point dem an hlo hle Liverpool manager Arne Slot point Sky Sports in kom na ti hian soyin thutluk na diklo chiang balani tin goal an khung an pomsak lo chungchang asoya Robertson khan goalkeeper ati boy lova khating ang thil thleng kha game danga po ka hmuto thina season liam ta po khan City in khatiang deuh chia khan Wolverhampton laka goal an khunga anni chu pomsak anni tin a soi chuba ka chuan a soi belna a assistant referee khan offside la turin a flag phar tur khan second song pathum chung a nga ka chuwang chuanin a phena khan in biak ton na engemaw chuwa omti a chiang reng tin alom lo thu a soi chuak ani he match hi City kai hruai tu Pep Guardiola an a coaching career a team a kai hruai to zong zong match sang khat a kai hruai na ania Pep hian Barcelona Bayern le Manchester City te a kai hruai to a anni pathum a kai hruai za thi match sang khat ania heta tang hian tumza sari som paruk te meu hne na a chan puya kumsom nga palimi hian tumza som ni paria chau team a kai hruai te hi atlom zoka a chan pui ani Manchester City big hi match zanga som nga a kai hruaya team dang a kai hruai te match zathum kai hruai tlin anei lo lain City a hi chuan Pep hian hun a hmang rei hleya match a kai hruai zat po atam bik hle Erling Haaland hian goal a khung le ta ka wangin ani hi Pepan a coaching career a player a kai hruai to zong zonga Pepan hnuaia goal khung tam ber dot tu ani tameka ani hian Messi chau atluk lovani Pepan a coaching career a player a kai hruai to zong zonga a kai hruaina hnuaia goal khung tam ber chu Lionel Messi khaniin goal zanhi som pakhada khunga Haaland hian dotin goal za somli pathuma khung tling to a Sergio Aguero khan goal za somni pali khung bokin Raheem Sterling an goal za somni khunga Phil Foden point goal za a khung tling der to ani chuwangin Pepa kai hruaina hnuaia hian player panga in goal za an khung tling to a chungte chu Messi Haaland Aguero Sterling le Foden te niin goal zanhi khung tling hi Messi chau aom thung ani table lama luta ila ti hian English Premier League season kalmeka team in el somni ten match som pakhat theu an khel tling ta hetatang hian Arsenal in tumriat chakin point somni paruk an nei meka point li in an sang fal mek panina Manchester City in point somni pahnian neya pathumna Chelsea in point somni nein palina Sunderland in point som pakwa pangana Tottenham in point som pariat parungna Aston Villa le pasarina Manchester United ba ka pariatna Liverpool le pakwana Bournemouth ten point som pariat theu an nei boka somna Crystal Palace in point som pasari nein som pakhatna Brighton le som panina Brentford ten point som paruk ve ve an neya som pathumna Everton in point som panga nein som palina Newcastle an oma point som pahnih chawan la neya som pangana Fulham le som parukna Leeds United ten point som pakhat ve ve nein som pasarina Burnley le som pariatna West Ham ten point som ve ve an neya som pakwana Nottingham in point kwa nein table monga Wolverhampton anam chunjam zela khel som pakhata la chakzomia lavin tum kwa te me wan tloma point ni chau an la lo chuak ani Wolverhampton chau hi season kalmek Premier League ka la chakzomia lo om chun an ni ta zel Manchester United le Liverpool te hian point in zat chi an neya point som pariat ve ve an neya goal difference an nei zat po ain ang chia an goal khung zat ain an goal chua hi pakhat chawin atlema chuwangin an ni team pahnih hi tlar hmalam le tlar hnung lama hian in enfia an ngai hle goal difference hi +1 ve ve chau an nei ani Ronaldo le Messi te khelna lam soikai talokila Saudi Pro League lama Al Nassr in niom goal thum goal khatin an neya he matcha hian Al Nassr tan Gabriel an goal khat khungin Joe Felix an goal khata khung boka
Cristiano Ronaldo point penalty atangin goal khat akhung vele bok ti hian Al Nassr hian season kalmek Saudi Pro League a khelriat atangin tumriat chakin point somni palian neya table a point thumin man roi fal meka Al Nassr chau hi khelriat atanga la chak vek om chun 100% chak record nei om chun anni Al Nassr hian Cristiano Ronaldo huna hian Saudi Pro League champion no moi an la choi lova tun season a hian choyan tumru hleya choi ngei tura in ngaina po season dang zong a in an nei lian ani Cristiano Ronaldo hian record thar asiam vele boka Saudi Pro League a goal contribution za nei tling ma per record asiam ani hian Al Nassr tan match za somni pahnia khel towa goal za pakwa khungin assist somni pakhat aneya match za somni pahnia tangin goal contribution za somthuma neya ma se Saudi Pro League B ka hian match somriat panga khelin goal somriat pathuma khunga assist som pasari nei tel bokin match somriat panga atangin goal contribution za anei tlingta a Saudi Pro League chanchina goal contribution za nei tling tura match mangtlem ber record thar asiam ani USA lama Inter Miami in MLS season kalmeka knockout stage a Nashville silifinan neya Inter Miami tan Lionel Messi an goal ni khungin assist tum khat anei tel boka Inter Miami goal ni dangte hi Alendea khungte anni bok Nashville laka hian Miami tan Messi atangkai le pekleya a khela hmunam pialama goal a thok chuak tama goal thumlai a tho chu awangin Messi hian Inter Miami hi achak puiti point soi thei ania ti hian Inter Miami hian knockout round khatna best of 3 series a Nashville hi tumni nein tum khatlo ma sela 2-1 in Nashville hi an paltlang ta a chuwangin Inter Miami hian conference semi-final anin pet kaya ani hi Eastern Conference a omania wangin semi-final a hian Inter Miami hian Cincinnati an machon zui don ani conference semi-final hi an paltlang ani chuan conference final an khel leanga conference final a an chakani chuan MLS Cup MLS season kalmek morbok na an khel theyang Ronaldo hi tuna hian kumsom limi ania Messi hi kumsom thum pariat mi ania hetiang kum ani to chung hian goal an la khung thei hleya kum in sangni somni panga bi ka hian Ronaldo hian ramtan match riat atangin goal riat a khunga Messi hian ramtan match li atangin goal ni a khunga assist tum ni anei tela ti chuan club tan bi kum ina ringot Ronaldo hian match somthum pathum khelin goal somni pakwa khunga assist tum thuma nei tela Messi hian match somli paru khelin goal somli pani te meu akhunga assist som pakwa anei tel bok ti chuan kum in sangni somni panga bi ka chau Ronaldo hian ramle club tan match somli pakhat khelin goal somthum pasaria khunga assist tum thum anei tela match somli pakhat atangin goal contribution somli loi anei ani Messi hian ramle club tan match somnga a khel tlingta a goal somli pali khungin assist somni pakhat anei tela match somnga atangin goal contribution hi somrukle panga loi anei tling anni pani hi an dai rei leya player wanglai hun mangmek tam ber ai poin an kumatam nu hian goal an la thok chuak tam thei zar hi an chuan omna an ro pui bik na pakhat ani ole khatichin kha tun tuma kan topic sang kan soi jaw theina chu niro se